A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam sigilanga émission mandi sanfɛ yananga émission damina manga solima ke no Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima kulika wal qatim lima sabaqa nasrul haqa bil haqi wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al miqdar al azim nalan krasuna sekele sigile do donner kuma walla toujours ñu do fongo donner tien ya famu ni ta dondra nyini o abina baka dakuna do di adama di am ko gloka kana donner ni ke ka foko laminda ya fo iba ke mo ko nyede kama wani dunya ka fana ka chala fe yi hamna ko mu fo iba la sore nye inshallah an woni bola sigo an nana sigoro la ne murba bugu ni mo bala ni c'est la support pompier krefe o ka numéro wele aka chala fe ne gideb gabi nyon la soro inshallah amna damna jumani la parce que bebe na jate mino ni kuma ko nana ayayi baga ma kono dimi de ka cham gola ya fama abi chela abi musula o dumunu de dowa o be mo ko reka furataw de dowa o ala de bodo nga girbu gabina boka klisi do di jika dematiki beka nganinta ya famu parce que chauffeur kono dimi do be na muso soro be na din soro be na ere fake masoro ibaye don shu demati shi lafiya la bo don dun dabola de adama de yere ka seka lafiya shi ko rodila no kono dimi na suko yi soro sisa kono dimi mo bo kono dimi na ibala de nebi ji doni de ta ibi seka jimumi ba fo tu bismillah sien saba ya famu mukadi iba fo ji tu bismillah mukadi iba fo ji ni chedo iba fo shen saba ji na ni muso do iba fo shen na ni ibi daji de ga ji na la sona mani o kesisa ibi ji ni taka mi ato fitini ni iba ki kini bulu la iba ke ki buru bi kona bala joshi kana bla barakoro aka chala fe ambi fe don chogo mina ni ya ke ni bunyani ika mo nye ko grebuka de adi mintu duru de bi bulu kono dimi iba ta origin ka dese sika control o fem be na o la jarabe mo ko telephone na nyin adile fle abonnement bi ko yara de mena bo ko fe toujours ali sa amina grâce ko bina kunka ya famu ami woram na sisa wati ka kala mo mi ni toro ko de be ela sisa na flo ko fanfe ko la min daw bina siragati do fiye mun kale kan no aka tala fe na bi sutura do dimo siragati ni jiri di dum abi jumande ni sisa abi tamoro de ni dem biolovla ni duru dem biolovla ni duru ni o ni sisa dorome msamani war bleman kwa amana ge flayo akala dorome kelewo akala dorome duru ni masega dem bi sabani fla fara tamoro nga ejije ka dem mo fla faraka bi ka hamide daga ni ka grasga ko bi ka hamide daga ni ka toro bani ibadi dem sonumo bo denduru ibe jeje ibo nyimi klef la hono ya famu ibe denduru nyimi klef la hono kolon mana bala kolon kana kolon flide ibe ta sugula ibe zaban den fla ya famu jilam ko den fla ani mezen kele ibe na kolon nunu kolon mana sorala ibo bla daga jula ibe dorome duru fana blo dugu manana dorome duru ibe na dorome fla ngai ka duru yo de chakai ko durlem bila ibe jija furani ibi koko duru de kala koko duru ko fe sisa ibi ta fura nyaga inde ta iba afle siraka dorama duru mun be ibi demsane mo ko sabade bla bolila be mana mu taka muntu sadini be mun danga ore ba so jigla tikaleno parce que o bla la bolla ko war mina do ma be ale da ale jigla tikale ibi duru de do ale bulu imano ko jiya hamina gira sika kola nyogondan ko do bara ko do de bila ala ba ke Allah ala bi sutra dimo bara ko nana sika kontola o ye jini sarakati amina mundi abone mo bi o ka sego yara lafiya bo o ko fe na mbole alisa amina ko fo mo ko ka bunyani bunya masigila parce que jiri ka gelelu mo toujours ami klisi de fois klisi mo be ni mo be adama de son na folola na bi son sababula parce que sababu yara de na folo ika kata nala son sababula ka ba ay na folo de dimo o ko fe bi na manega ne dugu jela ya famu ni wula ki sigi ka glaka kana wuli fola de ibi sigle ni tika glaka iba fa tu bismillah ya famu corona masake klebe masake baba masake bani masake e karsa de o masake duruna ni mamu ko ka be ga masake nya ga nyini fe na ga ka kujishu ani dafara shu e be ni vashiya wolo vula de ba munya na ni ka barakata o don ala bi sababu do dimo kile kono mum binye imo o yekele bo ko fe mo mum be ko ni bi barakaro do la ko mo do de ani nori la kele ani nori la kele ale reti fe e ka sika lafiya
balmage balmuso o to musulo ti cela ijija lamin dawdi afo kana nyugo iyere ka adamadiya piesi do dulu inumbo doni bo iko mara iko klubo doni bo iko mara ika ka tulu mumbe ni bise ka munati tora nyaka mona ibi tulu nde taka gere dakoro iba fo tu bismillah sisan fasala sisan basala ay ta fo ibi jamana mno o cheni muso no ma fari la jugiya sira ka sisan o fakasa o bagasa o yera kasa iba fo shan joli iba fo shan wolofla tulu ne ka to ka mu na la sona ma ni jugi yi na bi kife na ti kife o na la sona ma ni mo miake bi se ka do lamindaw fe ka commentaire la ka kuma fo parce que andi don chike na mamu esai mamu ay munun ke na ay tien sorolu la ka kla an kuna war dolu la ka se ko furusire mu ne baraga na jali bulu toujours ne ben faida mdi ne faida mu ka sana jali bulu lamindaw ko te ka fo ke ka warti lamindaw mo to ya fam ijija iyere ka fen do di ala ka jondo mo dimiseni fara mo ko baka ko tigilla ja ni bara keli ni so jali o de bi fanga di bara mo wa ya ke mo kama ala bi kishi ka bo mo go nyona mo toujours mo de fo faida fana konna na kana to ko fo te ka fo ki bene labatu parce que ne ba sigi ka fem do fe na ala wal fo le ere mu nyina surtout don go bi lagar li dingam gono a keli se lawe ni mine na lan kala so na ni ko ka chugo fana na e mina ala fo ka ala barakada o ko fa toujours mina fanga di bulongani duruka ngabi amna fladi aya janto page na aka video ni ta ka partager nala ni kala sona ma abna nafa chaman soro adamadiyan ko kono bulongani duru adile do adamadiyan ma sababu do de la parce que ne bulongani ta kala jere bulongani bi Allahu de di ikala kafiru ikala islameo isiga tamani ala tokote ali bolma famunu ba mbulo ni ala toko bala bijo amna ta bulongani kuma bayin na folo bulongani kuma bayin na faji mende bala adamadiyan kono soro ko bina kunka ya famu ni dugu jela bulongani kuma bayin a gare dakoro ika fo tu bismillah sisan dugu jola sisan dugu wulila sisan dugu jola sisan dugu wulila ne ka sa de ka keta ne bi fe aka jobi ka ke ne ka sababu sisan dugu jola sisan dugu wulila ibe nde fo ni che shen saba ne muso shen nani ika daju tu bulongani kuma bayin ka nemu ka daju kunu shen saba imono ke nala sono mo eka keta konina ala bi tinyeni do boy eka keta kono ka nyen do dimo mumba to bi seka sutura parce que bulongani kuma ba yere de bi ke Allah yere datukulade ya fam o kofa amina na mbola kuma wala amina kuma ba dangala amina faida jmende do la siza ya fam faida jmende bi di e mo mi gala jara mo koy ya fam barawro la siza mo be ka hukumu kono hukumu jmende do bi mo ko kuri kasege ekisi ka bo uluka bememo ko fakuma mo ka ikisi ka bo churoni mo amina bara de di oka mo bara bi jumende ke wala siza ibi lide yini ne lini siza bi ni bulungani de do ala siza iba fo tu bismillah shen saba mukadi iba fo di mukadi iba fo di ya fam ni yo fo shen saba sisa ere mo mi bi jija ifa toko iba toko ibo de fo lain bi bulu ya fam mo ma fara dila tugumna mo kana fara ela ijogo fara ka kuma kani ka baraka iben de fo ala ba nemu chawo muso ni dumulo fanaka nala sona mo dibi bana furaga tugumna dibi adamadiya gla tugumna eni ka mo che abin so janyo ngoro alu furugo nana abi gla ka sura maga nyon damitni nala sona ma mo den fulade di bulongani ka ato sawa nala sona ma emission rola amina di ali ka ni di nimo kasra magani ko jugu bebe bulu kono o de kama no doni mun dugulendo ngo ka cha bumbe nala suna mo faida da man de kuma bulu ka da auka an kon nana sura la sa produit na ba me lamin doka ana be da fale nana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh